Siyakwemukela uma ukuthi uqeda ubuka nombukiso oqoshiwe. Uma ukuthi ke uyaqala ukusibukela ungakhohlwa ukuthi uqale usubscribe kwi-channel bese uyasilandela. Usuyingxenye yomndeni ngaleyo ndlela. Mina ke igama uXolani nokho Pastor Wezwe noPastor Winning. Kukuthi liphi olithandayo igama ukulisebenzisa. Kumina konke amagama amukelekile. Na ungaqhamuka nelakho futhi ufuna ukubizana no problem. Sila ithembisa sivakashela kudokotela wesintu. Uba umsimango ukubheka nje izinto ezimbalwa ezihlupha abantu, ukuvula abantu umqondo, ukukhayisela abantu la khona bengaboni kahle ngezinto ezithinta isintu. Asivele senze kanje dokotela siyabingelela. Ngivukile bhuti njani wena? Hayi, uyintokozo ukuthi uyaphila dokotela. Siyazi ukuthi uma usekhona futhi baningi abantu abazosizakala sobaqaqa umqondo. Ngifuna namhlanje sibheke udaba labaholi bamabandla. Baningi abantu abanesifiso sokuhola amabandla amakhulu. Uyayizwa lento ukuthi ngathi nginogcobo ngibizele lento yebandla. Kodwa manje uma sethi uyaliqala ibandla. Uyashisha idada. Yabona abantu kufika nje abantu ababili. Uphiwe emlonyeni, uyayikhuluma iqiniso, uyabashumayela abantu kodwa nje babili abezi. Yayibona? Nalo gcobo lukhona ngoba lento uyakwazi ukuthi enze izambulo. Babona abantu lento ayishumayelayo, yayibona? Uyabanikeza abantu ukuthi bantu babili abagcwali. Bantu bafika nje ngabe khona bakhuza amen kodwa kusasa sekubuya abanye ama-shift mhlawumbe next week sekhona abazana abasha, nini sekhona abanye abasha. Abantu abanjalo niyakwazi ukuthi nina njengabalaphi bendabuko nikwazi ukubalekelela ukuthi nophe yese siyambona unogcobo but ngathi inhlanhla yokuthi abantu bahlale bandleni ayikho abakhona. Kafishane nje babe lapho uthinta idaba kahle lelikahle. Funa abafundisi ba understand into nayo. Isonto nesonto nawu livula ungumfundisi. Uliqela etidalweni takho. Tidalwa ngikhuluma ngani? Ngikhuluma ngedlozi. Ingilozi zakho idlozi. Uqela etidalweni takho. Kuthi tidalwa tami ningiphe nalo ubizo lwami, umsebenzi engazela wona emhlabeni. Ngiqela ukuthi yonke lento lengiyenzayo nihambe nami, nikhulume nami. Nayi la inkingi ifika ke khona ba. Uyalivula umuntu isonto ni. Alivule ngabo tubhane ukuthi turukwane. Ade bomsima wathi ufuna isigubhu sokudonsa nebandla. Kube sidalwa sakhe akasitshelana. Ingilozi yakhe ayikwati. Ngoba yena ngokwenyama ngomoya wakhe ufuna ukuthi lento mayendeke. Funa understand into le one. Nalapha esontweni lapha bonke labantu abalidabo banethi ingilozi zabo. Banethi idalwa dabo. If yena angathathanga lesidalwa sakhe wasifaka la kulento la yendako, lesidalwa sakhe ngesikhuluma nedalwa labantu. Labantu batabona ukuthi umsimango wendani bekushumayela yini lento eshumayelayo. Bahamba siyakazwana. Because zwane uregistile etidalweni takho ukuthi mina ngenda lokho. Ngifuna kuphila ngalokho. Kodwa amasondo lamakhulu ngibhlungu ngalelo leba. Bantu bathi ungathandaza idlozi. Ungalibiza idlozi lakho. Uthi uhlala kanjani ungalibiza idlozi lakho ngoba idlozi lakho liyinhlanhla yakho ngilelela qhamuka ufumbathe kubabe namake etandleni. Uphila nje uphila ngedlozi lakho. Naye uphila nje uphila ngedlozi lakhe. Nato kunqenza lo muntu. Isimini simadloti enu wena mfundisi nalo muntu lomnqedzile a connected. Ayavisisana. Angeke ngikunqedze baba ufike entumbeni ngithi mina ngidomnqedza mina ngedloti lami, idloti lakhe aphumele ngaphandle. Ayikho lento leyo. Bantu bavuleke lethi ingqondo kahle. Nani bafundisi vuleka lethi ingqondo kahle. Usebenza ngomuntu ngoba lidloti lakho li connected naye. Kunemuntu lafika esontweni aqale nawe isonto from A1. Uze uyo esontweni. Sikhathi sigcina sesibheka phezulu. Athi mina ngiyathandaza. uNkulunkulu angekho la. uNkulunkulu uthumela idlozi emhlabeni uthi lisebenze. Awulombona uNkulunkulu ahamba ngetinyawo uthi ndofuna debana uNkulunkulu sakubona uNkulunkulu. Ayikho lento le. Uthi ukhuluma nedlozi lakho. Lidlozi lakho lokhuluma naNkulunkulu ngoba lingumoya. uNkulunkulu ungumoya. Bantu ufuna ba understand lento le. Bantu namhlanje bafuna into lephathekako
baqala uNkulunkulu bangamphasa ngetandla angumphase uNkulunkulu ngetandla noma ngumfundisi wakho lapha esontweni la ukhonza khona uNkulunkulu angumphase ngetandla lento yende wena mfundisi ukuthi wona uconnecta netidalwa talomuntu noma ngabe bunento yakho ukuthi wena lento yakho lena kumbe isigubhu sokudonsa badonse labo bantu kodwa baconnecte nesidalwa sakho ukuze labantu lento labayitelela esontweni ngoba abantu batele inkinga zabo akunamuntu angangitshela ukuthi mina ngiyokhonza for just there is no just umuntu number 1 ufuna ukuphumelela esontweni number 2 ufuna kuba netindo labanato empilweni yakhe number 3 ufuna kuhlala ngokuthula number 4 ufuna kungaqeli number 5 ufuna ukukhululeka emoyeni ahlala jabulile so ufuna ukuconnect naleti daba takhe tijabule leti daba utomnika kanjani leto dipho leto so ke manje ke ngiyoba uthi wena dokotela abantu ufuna bazama ukuthi mangukuthi unebandla mhlawumbe ufuna ukusebenzisa igroup noma into ezithize ezizomlekela ukuthi ibandla likhule uthi ufuna connect qala ithongo nesigubhu ukuze kusebenze usho ngamanye amazwi usho ukuthi uma ngathiwa ke nangu umuntu ethi mina cha ngisindisiwe impela angiyisebenzisi kakhulu yethongo angumuntu angisumuntu ofuna ukukhuluma nethongo kodwa ngikhuluma noNkulunkulu direct yebo kodwa ngiyafuna ukuthi isigubhu ngibe naso sizongilekelela ibandla noma ngiyafuna ukuthi kube khona amakhathakhatha athile ngawasebenzisa ukuthi akukhuphule ibandla umuntu onjalo akasizakala uyasizakala babe kodwa ngifuna bangive kahle usizakala ngendlela esithekile ngoba nawuhlanganisa lelithonga lakho nalo lokwendako kusho ukuthi wena uregister kule dloti lakho ukuthi mina ngoba wena dlozi lami ngiphila ngawe ngiregister lokhu kuwe makungisebenzele futhi ngamanye amagama uqela ezidalweni zakho ndakucuka nje kancane la kule nkulumo lena ngiyibeke ngala indlela bangakukhendlisa bathi thatha amaqatha uyenza 1 and 2 and 3 but if you're not connected nale dloti lakho angeke sebenze lento le bangakunika isigubhu bathamba wena 1 and 2 and 3 but if you're not connected nale dloti lakho angeke isebenze lento le the main thing lebangabantu athi umuntu mina nginelibandla lami babaleka abantu libandla labantu ubatshelile yini bakini ngoba umpisholo wena umuntu lomnyama wadalwa ngaphezulu komhlabathi uyofela ngaphezulu komhlabathi uyimpande zemhlabathi ubatshelile yini kumpande zemhlabathi na ukuthi wena namhlanje wenda lokhu nalokhu ngoba nangabatshelana bona bemaphezulu kwentaba wena umaphezulu komhlaba bona bathi woza wena uthi ngifuna abantu bona babiza wena ubona ngabantu bahamba baba lapha ngokhohlisa ubona ngabantu bahamba uyashumayela ungashumayela kuzabuke indebe temhlazi so usufuna kwenda akwendeki so na umuntu connecta nemadloti akho musani uqasha ngesithupha so isesiphetha ke asivele sigoqe ngelithi nangu umuntu liyashisha ke ibandla useyabona ukuthi kade ethanda sakhe maybe siyashintsha umqondo mesilani angilungisa izinto angikubantu besinto niyakwazi ukuthi unimilekelele ibandla lisuke from ground zero libandla ligcwala indlu igcine sifuna ukunwetshwa baba nginobala ukuthi liphi ibandla kumbe kuphi kumbe njani mina ngiyabalekelela abantu mina ngingumsimanga ngiyabalekelela abantu nginabo labo bantu labalalela ngoba phela libandla kuze liqwale ufuna ungendi ma fake kubantu bantu bayafa bantu bayagula bantu bahluphekile nawuthandaza with your faith nedlozi lakho kuyowenzeka baningi babe ngibancedile anginobabala but ngikhuluma kulabo ngathi bayafufutha abathi ukuthi lento ufuna kwenda ningagcinise bafuna kubona namlambo angeke asebenze namlambo bogcina bathi abantu sibona inyoka idlulishwe la khathe esontweni manje ibandla lokulincane ibandla lokulincane benosokhulunywa kabi phumani letinto etibi lidloti is your connection lidloti impanze yakho akekho umuntu langathi yena udlula lidloti or itohlula lidloti ngena nemadlotini nikhulume lidalwatini nikhulume nenglozi yakho ngoba solo isidalwa sakho kuyakulunga konke
ngizwile-ke la siphetha lapho-ke inkulumo yethu nodokotela la kodwa nokwazi niyiqhubeke lapho ku-comment section la noma niyiqhume ngenombolo esiyihamba lapho ku-screen nimfonele niyiqhube inkulumo nimbuze imibuzo efuna ukuyibuza ngalo ibandla masho ukuthi umuntu ofuna ukuqala ibandla noma unebandla njengamanje kodwa mhlawumbe izinto ufuna ukushintsha indlela yokwenza ngayo izinto njengamanje mina ngiyabonga kakhulu ukuthi nifisela wona uNkulunkulu enilethele wona njengoba kunjalo manje ufuna ukuvula amabandla vula namabandla qhubeka nishumele ivangeli eliphilile. Sibonga.